تورکیه چند جاران بنارێکیایە مەتینە تایبەت نزیکی گوندên سەرگەلێ و گوهەرزێ بردومانکردنە دەنگێ بحسیێت و بارانێ و بردومانێ هات بihîstin. Yek ji hemûlatiyên sergelê şêrwan sergeliye gote tora medyaya Rûdawê ev ê yekemîn care bi vî cûrî vî cûrê topeb taybetî tu baran navçeya wan tê te girin û yekemîn care jî ev ê dîkêlê dibînin. Dîmenên dawiyên ku evrike hebûne yên tu baranê û bordumana Tirkiye li Sinûrê sergelê û guherzê li binara çiyaya Metîna ev nûke hîn dibînin dûkêla ku jê têtin xelkê navçeyê bi xwe gazinde jê kirîne ku dibêjin tiştekê cuda ye. Heta ku dema ku nûçegehanê me jî mijîlî çêkirina ev ê ez layvê bûye ku dê nûke hîn bînin dengê teqeyê tête bihîstin têbînî bikin gelekî bi aşkirayî û bi zelalî û bi rohniyê diyar e. Şêrwan sergelî gote evkarê me Naif Remezanî ku çiye wê deverê gote par vî wextî heştê mal gundê sergelê bûn lê ev sala 36 mal tinê mayne. Ev xelke xelkekî dilsûza bû navçeya xwe dil nadin gund û warin xwe bicih bêrin lê matersîl servan heye. Her dî jî dirûne ketiye serbanê malekê li gundê sergelê. Em diçîne wê navçeya evkarê me Naif Remezan zêdetir zanyarî vê ne. Belê em li gundê sergelê ne li Sinûrê Qeza Amêdiyê li Evrospêdê li vêrê bordumanên dijwar hebûne ku Türkiye bi çirî binara çiyaya Metînî pişta gundê sergelê guherzê nûke jî ev dengê topat hêtin. Alvêrê dengekê bihêziye topbaranê li pişta gundê guherzê ew cihên hat deng lê têtin li pişta gundê sergelê jî topbaran hebûye Evrospêdê û deng û dîkêleka mezin jê çûye ew dihî jî dronek li nava gundê sergelê keftiye xarê û serbanê malekê keftiye. Ek ji welatiyên gundê sergelê kak şêrwan dê gelme bîtin zanyarên zêtir bide me kak şêrwan. Ev denge û ev bordûmane rojane ye zêde bûye kêm bûye van dîmayka rewş çawa ye. Bele xeratrawat ya akî van dengo van topo sat sasa dê zêde bî gov bu gov zêde tilê ditin. Heta ke min gela coyê gotiye yanî topo newê silahê derûberî gundê sergelî ketin. Dihî saet dû nîvê ew drona hatî serbanê hewalatiyekî hem hep pêşmerge jî baş ve elhamdülillah mol bê heke erkî da do bite matersiyeka diye da xelke aile wan da piçekê matersî da kevîtê da bûyî nexweş bitin dawamê bes spas bi Xwedê çi giyanî nebîn elhamdülillah bes yanî rojek dû sê dê ev jête ev kes pêdê jî teqrîben yanî nebibî saet de بوها بكان من اول جرس طوبيت وصل بينهم افا من بو بجرو كيف طوبيت وصل مدتين بو افيت ربيع تركول طوبيت راخبش بلوفا وجهازو او يقبكها بو وربكها افا قاعد اجي بو وربكها يعني نزول نوعا كديكلي ربي سبحان سبحان الله او تشدكلا انا افا بما بيت افا نزول افا روجانا حشويه يعني بما تشكي طبيعي يعني ولي هوتي طبيعي بجيب بشكل ترسين صوت ما قولتون يعني حشويه افا صدت بتابع حشويه تتكرر بجو هيفيتيان بشكل افخال كبيتا بروسن دو اف گوندن هتا چولكرن گونده ساگلی هكا بيتا چولكرن چو اف گونده مجه و کمنا مجه و سپیندورت بین خر هوتا پاقوندن روزانا خونی دی خونی مجه واسینا پاقوندن و خونی جی سما زیمه جی هر یک ما 20 میلیونی سما ام ویگو بورونو و زوستانه دمالت خوبینا کیه Yani mantıket ya bermetir çul bunu. اگر روزانه وصل درون و تشبهن عرب خود دلی خلکی بشكل نمرتاح بمدرسي كتير دلی خلکی دا صصده ارتشتها بس خلکی ساجلی خلکی کی وصل درسوزه بگندی خب باور بکردن مونا گندی دا وصل درسوزه نفت چل گندی اون بهتن yani az bu hakem hemiş خودت de şehit ojiden bas manavet envi gudi çul. Baş çen mal gundi da mayne nuka. Por vihini takriben 8 malak bin. Evi göve biyası 6 mal. Her ber şeriatı. طبعا بشري بور فيحيني بري فيحيني جي حتى حفصت سري بازي قندي ساجل ذهبي صدو بينجي شيس جوراش ذهبي وكي باس دو بخود نبي دي ده بازك خلك حوالته كدي بخو خدان كي ده بازك يعني مولا كده بخو خدان كي جوراش ما جي نجهت بينجيو
بينجي همي فروتن. همي مجبورة فروشتن ما كسباي ما تسيك تدفيش ولا دو مولا خو بدك حيوان خدش كبا كاب تشتد برخيفتك مولا ايكي خو بوريزي بس حيوان خد كيف دلا بودا زور باش شروان گلک سپاس کت گل ما بو بله ها بریاد دمگی کرجی الوره دنگ تقی هات بیستن و کو اول وره خال سربازی ترکیه ها نو کمتر کیلومتر و نیوات که پشتا گنده سرگله پشتا گنده گوهرزه برچه خال سربازی ترکیه هاتینه دانا نو بردمان افتو بار نو دنگید کو دهنه بیستن لوان خال سربازی دهنه بیستن الوره برف چای گاره دهنه هاویتن و بناره چای گاره دورا بری گاره گنده مجه و کفنه مجه و گندت کود کفنه و بناره دهنه طوب باران کرن اول وریجی به تایبتی در روزت کو کشوا بارانوی بیتن دنگی که زیاتر یه تقییدیت بیستن و طوب باران زیاتر دهنه کرن لیوان نافچین کو مطرسی لسر و هر واسه سنوری هاتنو چونه خلکی جی سنور دارتر بویا و بازنه و هاتنو چونه وان و کب خودان کرن و شولی گنده امار و مالاتی نشن وکی جارا به خودان بکن و مطرسی چول بونه کت یه سروان پنج گندت بناره چیه متینی و دوران نهیله